Ajde, ko ima pitanje? Jaz imam kratko vprašanje. Odkje je vaše znanje oziroma vir? Odkje črpate to znanje, ki je sicer bogato? Šlager pitanje uvek koje ne mogu da preskočim. Odakle ne? Kupim znanja samo 40 godina. Pišem, imam žuljeve koji ne mogu više da prođu. Od pisanja i zapisivanja. Sve je informacija. I ovo što sedim i pričam sa vama. Miran kad progovori jednu reč koju ja ne znam, za mene je informacija. Njemu je moja informacija svaka to isto. Sve je informacija. A koje informacije koristim ja često navedem u svojim videima. Te informacije koje ja u posljednje vreme koristim, ne koristi niko. Mogu? Ajde, da jaz rešim Lelo, ne? Ker ona ne bo nikoli direktno povedala, ona je diplomatska. Ne? Če berete njene knjige, boste našli OB, ta številka itd. Preden se začne poglavje, poiščite to v knjigah, pa boste videli. Se pravi, to je številka vira, ki ni dostopen javnosti. To je prvi del, se pravi, da vse varnostno-obveščevalne službe služijo Leli kot vir informacij. In normalno, da ti podatki, pa te informacije ne morejo in ne smejo v javnost. Drugič, moja sestra je toliko duhovno razvita, da gre v polje Akaše in da enostavno dobiva vse uvide, vse informacije od tam. In potuje skozi čas in prostor in vse, kar dobi, tudi stoji in se seveda, potem taki idioti, pod narekovaj, ker zabutlene smo mi idioti, se dobimo skupaj, pa se fajn imamo, ker imamo kaj podeliti med sabo. A je še kako vprašanje? Hvala. Jaz bi samo nekaj rekla, ker si rekel vir informacij. Kdor je prebral knjigo Dvoje src, ki je avtorica lepo opisala noter, odkje črpajo aboričini vse to znanje, ki je prej Miran rekel, da oni itak vse vejo, pa ne vejo za Bidna, pa ne vejo za to, pa ne vejo za uno. Oni imajo tako čisto to tretje oko, da so priklopljeni na praizvor in v tem praizvoru so popolnoma vse informacije, ki jih mi rabimo. A zdaj vidite, kako so nam zapacali, onemogočili dostop do teh vseh informacij. Nisu, evo imate ih. Uvek informacija dođe nekako do pravih. Do pravih, ja. Uvek će doći do pravih. Ima još neko pitanje? Je mogu ja?